Minta kesengi keseng HNYM ke pensyai pak syiki kena skul jong skul St. Joseph Secondary School Mabsen, bat keseng khasi skul Mabsen Halor ke Jingma udrox ke Kyaid bat Kynja, ha kete kesengi la yo jingkren nau Dr. S. Raplang in charge jong ke PHC Madan Kerdem, uba pi thaba officer in charge Kapmara Police Station, uba sangma program officer jong ke World Vision, uba TC Sten executive member ke Shillong Mabsen, uba long rukum utemen besan balai don lang ru ke principal jong ke St. Joseph Secondary School Mabsen, ke principal jong ke St. Khasi School Mabsen, ringkat ke jingadon lang kinong yalam ke HNYM, ki bakan thup na du President barang ba du ke Seng, uba Louis Doctorong, ba Donald's Imley, uba long rukum Working President, uba Kraw Kupar Wajri, Working President ke HNYM Riboy District, bat kiwe kinong yalam na ki circle beper. Ya ketika program la pelong hak senang mausen ke bahap apa uput usam jong gerat madan kerdem ke belaiwan bani shimentari ki samla ke senang ber ki kena skul. Ya ketika program la penyat duk samla Diversing Mukim Vice President ke seng rat madan kerdem. Keba kumba ya ka kumba salang ni ba ni yu me nam pa bro ka jing ek me ni mo ko sha kumba ki pujang sabha ni bar iwe ko hoy ni Good morning student. Schwabin sangnya naga program ni naga liang ke HNYM idiam sabha ya PWPW siang naga Lampung siang naga average program gaba tolong mata kesini tengah pedang sabha ya besar gede punya cungka World Mission juru ya faktor ni yang berombo ya Presiden berhelu jungi, bedai bapak ya. Menora ajaklah kali dengan kerta jati di, kenapa kali jungi kerja setiap sekebat bagi, oh tidak kuat. Sahaja kuat itu kena je, masih kena je. Misal kot mama baar, sahaja dia kot mama baar. Kita supaya Amerika, supaya Vietnam, lihat tema masalah. Kita lihat tema stay, bun ada cuma 60% itu supaya dibalik lihat tema itu ingam drop, awi heroi, saya pun heroi ingam. Ya Allah kerni itu tak tahu. Selain dari dakiwan yang lawan kami supaya kemudian kesebut kita makiru Halor kita buat di bagi kerja udrak sekali. Mereka pelak kalau bang dah kira orang kasih dia nak tema setengah berapa persen, 1% itu gila itu. Kim di isu balik bergiok dakiwan sekitar kita satu tema. Maki kerja macam pekan kerja ni kejenjar ni kerja kadang berapa udrak. Ni kawan saya pak. Dan ini kita ikut itu ilat kita tak eh. Hadirkan dia pada hadirkan dia kerja, sudah tu itu psikologis atau Kanada kan, boleh eksperimen kita. Yes, medicine. Okay. Mentang aku syakui pada jing belian mo kabak ham syakai kemalapan syuam no. Kalau kami cerita banyak umaru banyak rakyat tu beli drugs. Kini kajing beli drugs, bak kajing belian kata nak duduk nak padang ded, nak samla kirang bak hadut kita mendu. Kata itu baru tak kemudian undang balak balak. Ladang dia, ladang ngop kajing pensoi, undang balak balak. Mo? Dan pun cari drugs, kita pernah. Jablah, lampun di jad drugs, dia tang sijat. Nanti papai dia kita mau, we kat opium, we kat heroin, we kat kokain,
Nangta kita sendiri pat kita ki drugs bawah haki Kynja dawai, kumki amfetamin. Nangta pada kini dawai kita ketok ki doktor, tangba pidi palat ya kejing buat kejing tetap ki doktor, ya kejing tetap ki nurse hospital. Jadi dawai bani ani ru dah ki pendang kambakla ya ki ru la menong ki drugs. Doktor harus baru sepatah. Sisi mak langat ada di dunia. Kam syong syuk bakal hidup lagi rupa. Tak lebih baru. Kamu tak naruh di bahasa syasar, di hafsar, nong pendong baca, pendong pensurat tu tak baik. Tetapi ngok ini kemudian mana? World Vision Riboy ADP. Ti kumba isay la batay mene yo kat nawan na penjo ki titep kai kata ka drug abuse. Ma? Rakti kat nawan ki batep sikon kata ka drug abuse. Rakti kini sakman open aim right to survival mo POE mo kumba ki beliau dan sudah seperti bawa lagi kelung ki badang kena ni o kami por bakadang pun kami yo mo banyui lai jong ikut namar ba asa penyap nak po tinri mapi bade piyo ban sim bentah ni hakabangi rakhe ya kata hok right to participation kata hok ban sim bentah namar ba piyo badeng kong ka hok ban em hadin kawan ka hok ban sim bentah nang ta padi ka hok jongga ban roy ban par kumba mapi ba ro hne pia thong ke uniform ma piyo ban ne school piyo ban kulit puthi kata ka di ka hok ban roy ban par da ka piyo e ka ching nang ching stan